लेबाक मियामदा खंगजबा मतम ngasi asi akoi August ki tang kunapan Assam da leiba Manipuri amasung Maitai Pangan sing kwai nuaiba yamna harawa tumba Assam lai ngak mai di bill lam pass to bidai hai bill asi akoi mai fa amasung mai fa ga chepinari ba amasung Assam da leiba tongan ba CSO organization mayam maya pai myam kunna sahi kyang mam de ki taksin lakwa Manipuri loan go Assam lai ngak ki associate official loan na mo oigda ni hadna tanuna lakwa demand go handak ngasi asimak Assam lai ngak na pass to bidai bill pass to bidai masigi damak Assam lai ngak ko chief minister amasung assembly ki leiba member primak ko mai phagi mai gi di thagat chawa awang thak da thagat chawa phongdok chari loine na koi hariba bill si pass to pagi ngai ba phongdok ko ina hayeng lakiba tang kunthra ayuki kuma pandagi ko di bike rally ma sinjari hariba bike rally asida miyamna saruk jadu bike rally asi mai phagi study center kolapun da leiba office da lapiraga ayuki kuma panda lapiraga bike rally asi lamthaba hojagani loina na bike rally asi kamanga da losinjagani leiba miyamna loan bung siba loan phangpagi ngai ba phongdok pasida bike rally asi da saruk jadu hadina hanna na mai phai mai di miyamda khanganjari kasi koi matam koina dari ngai raga leiraba assembly da bill pass to gi basiga mari leinana heng bike rally ama sin langjari mai phagi mai kai dagi ro bike rally asi kolapul keno koi study center da mai phagi office da SBI opposite da leiba mai phagi office da mayam lapiraga masida punbi na ba aduga mathang koi petrol pump da kolapul silchar rom da haigatlaga Sibagi Indonesia road chatlaga ka Lakhipur tarani Lakhipur taraga sum Floton laga Kolapur laga Kamangala koi loisalgani masida mayamda mai phagi mai kai dagi request ni nahar leidiba punawakna isa gi bike puthoraga rally asida saru yabi haise mai phagi mai kai dagi noluk na nisingjabi. Pays our hearty gratitude to the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, for considering and making Manipuri language as an official language in Assam. We, the Manipuris of Assam, appreciate again and again to the historical decision taken by the Cabinet of Assam along with the legislative members for your historical announcement for all the Manipuri living in Assam, Maitis and Maitai Pangal. We appreciate again and again on behalf of all the Manipuris in Assam and Manipuri Youth Front of Assam. Himalona Yai Fare. Mayam Bukhumjari Yam Nungaiba, Assam ki Tias ki Lamaida Meklani Igaruba, Aduman Yubidama, August ki Tangpun Mapan, Assam ki Tias da Manipuri Lonbu, Assam Sakana, Associate Official Loan Nama Wadani Haina, will pass over say. Manipuri Youth Front of Assam की मैं कहते हैं कि लेकिन असम सरकार को जो है ना असम सरकार का असम की लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हुए पुनः उनको मैं पाकी मैं कहते हैं कि हमने थका चली ऐसी कि मणिपुरी लोन ऐसी हो के 2019 दगी असम की तुआं बलुक के अमरों पर खुशन लगा मैं पाने जो चिंगना कोई ना असम सरकार का डिमांड तो उन्होंने लाभ बनी अदुमको चली बस सही सी की फेब्रुआरी तांग कुम दोइदा असम की कैबिनेट ने डिसीजन लौखब मतुंग asi असम की मणिपुरी सिंह इतिहास की लमाइद मेघलानी इगदोब निमित अमगा मैलेना asi असम सरकार की काय कुनजिगा मसक कोरबा चीफ मिनिस्टर ना असम असेंबली बिल से पुथोपिदुना असम असेंबली की हाउस ना बिल से पास तौबिबसे एकोय अदुगी मतिक लाइबक फबा निमित अमनी हाइना हाइजनिंग हाइबा निमित असिबु एकोय नुंगाइबा फोंदोक कोइना हयेंग असि माइफाना लोयना माइफागा चेमिलिबा तुंगालो मलुक के अमरोम लुचिंबा सिंगा पुन्ना खुसन जगह कोई बाइक रैली अमा सिंजगे ने थौरांजरी हाइबा बाइक रैली असि कोई असम दा चोइना खुंदारिबा इसिनाव सिंना इसा इसा की मतम काइथोकपिरगा कोई माइ पाकपगी रैली असि दा सरू याबि होइना माइफागे मगे दि अपील तौजरी हाइबा रैली असि दा कोई कोलाफुल दगी हौजरगा सिलवा फावगा लखीपुर फावगा फुलटोर अमसु कोलाफुल फावगा कमंगादा लोसिंगनी लोयना हुजुजिक कोई असम दा लेबा लुक के अमरोमसु कोई बिल से पास होबदा हराव नुमाइब फोंदोकपिउ हाइबसे माइफागे मगे लेबा मियामदा अपील तौजरी अकोई असम दा चोइना खुंदारबसु asi असम सरकारना अकोई लोन asi कन्ननबगिदमक nganginabagidamक असम की डिस्ट्रिक्ट मरीदा कसार करीमगंज हलाकनी अमसुंग खोजाइदा
मनपुरी लोन असी ऑफिशियल लोन अने चनब यारगनी असम सरकार की थबक थोरम खुदिमक्ता अखोगी लोन असना चनब असम की सरकार की इंटरव्यू थाब यारगनी हाइबगी आइन दुमक पास तौबिरकनी हाइबगी थाजबसु असम सरकार थमजे।